Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV ndetse na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 2024. Ni amakuru tugiye kugaruka by'umwihariko ku makuru atandukanye ari kuvugwa, ndetse tutari buze kwibanda mu burasirazuba ahubwo turi bugere ne Kinshasa, ibituruka Kinshasa bitandukanye. Na makuru mugezwaho nanjye Mushakamba Maurice mfatanije na mugenzi wanjye Sentama mwiriwe mute? Twiriwe neza bwana Mushakamba, turaho namwe? Yego natwe turamahoro. Tugiye mu makuru yacu rero y'umugoroba mu rurimi rw'ikinyarwanda. Amakuru yacu akaba agaruka ku ngingo zigera kuri enye. Yego. Ingingo ya mbere, Tshisekedi yaba yohereje, biravugwa ko yaba yohereje intumwa i Kigali yo gusaba imbabazi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku byo yamukoreye, kumutuka, kugira ate biriya byose. Ikindi turarya Kinshasa irigamba guca intege M23 mu bitero bimaze iminsi. Turaza kubireba, turabivuze n'imuzingo. Ingingo ya gatatu, FDLR zikomeje kwisuka koherezwa ku bwinshi muri Kivu y'Amajyepfo ahiganje Abanyamurenge. Ibi nabyo turaza kubireba. Nyuma turaza kujya ku ngingo iheruka ya kane, umutekano wa Goma ukomeje kudogera. Ngibyo ibyo tuza kuganiraho bwana Mushakamba. Reka twinjire mu makuru yacu, turebe iriya ngingo ivuga ko Tshisekedi biravugwa bihamye 100% ariko biravugwa ko Tshisekedi yaba yohereje rwihishwa intumwa i Kigali kugira ngo ize gusaba imbabazi, kuko umubano n'u Rwanda Tshisekedi yarawangije, yawushyizemo simvuga ngo ni igitotsi, ahubwo banza agatotsi, ahubwo banza ari igitotsi bwana Mushakamba. Bwana Sentama, mbere yuko winjira mu nkuru ku buryo burambuye, ngira ngo wenda twaza kureba ikintu bisobanuye mbere ya byose. Tshisekedi ashobora kuba ageze mu matsa. Abakongomani bo rero ntibatinya no kuvuga ko ageze haburembe ngo ageze ahantu kure. Ubundi iyo umuntu ageze mu matsa uraba ageze haburembe. Kuko ngira ngo ni ibintu byabitangaje kumva ko Tshisekedi yaba agiye gusaba imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Yaravuze ko ngo ari umwicanyi, ari mubi cyane, ari umuteroriste, ngo bazahurira mu ijuru. Ariko nanone bitewe n'ahantu Tshisekedi ageze, niba yaragiye Uganda, ubu ngubu rwose ahandi asigaje n'ubundi ni i Kigali. I Burundi ho ni nko mu rugo iwabo. I Burundi ho n'ubundi arabategeka, ntabwo yajya yagiye kuca bugufi. Yego. Inkuru rero iravuga iti Fortuna Bisserere envoyé clandestinement au Rwanda par Félix Tshisekedi pour supplier Paul Kagame de lui pardonner ses offenses. Fortuna Bisserere yaba ari intumwa yoherejwe rwihishwa koherezwa i Rwanda, ikaba yoherejwe na Tshisekedi, Felix Antoine Tshisekedi, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo yinginge Perezida w'u Rwanda Paul Kagame amubabarire ibicumuro yamucumuyeho. Noneho ibyo bicumuro bakavugamo insulte publique injustifiée et accusation gratuite. Kuvuga kuba ni nko kwandagaza umuntu, insulte publique, no kwandagaza umuntu, kumutukira mu ruhame, kandi noneho ngo bidafite ishingiro. Hakabaho no kumurega ibintu yivaniye mu mutwe bitari ukuri, bidahuye n'ukuri. Tshisekedi est bloqué par son incurie et son arrogance diabolique. Hano baramugereranya na Satani, ariko Tshisekedi agoswe, ni ukuvuga azitiwe n'ubwibone. Yego. Ubwibone bwe bumeze nk'ubwa Rusufero. Afite ubwibone nk'ubwa Rusufero, bukaba bumuzitiye kuko bumubuza guhura n'abandi, buzambya imibanire ye n'abandi. Ikindi, il vit aux dépens de ses bénisseurs inciviques, fumeurs de chanvre,
généralement membre de sa tribu. Abana ababana nabo, abagenderaho, abashingiyeho, ni abamuramya, ni abamuramya. Civique ni ukuvuga, civique ni umuntu udakunda igihugu, civique ni umuntu udafite ubumuntu, udakunda igihugu. Abamuramya badakunda igihugu, basahurira inda yabo, binywera urumogi, kandi akenshi ugasanga ni n'abantu bo mu bwoko bwe. Il y a 2 jours, hashize iminsi ibiri, Monsieur Augustin Kabuya a accusé Paul Kagame de troubler l'ordre au sein du parti présidentiel UDPS en République démocratique du Congo. Hashize iminsi ibiri uwitwa Kabuya Augustin areze perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ni ukuvuga yamushinjaga ngo kuba ari we uri inyuma y'amakimbirane, ngo ari mu ishyaka riri ku butegetsi rya UDPS. UDPS ni ishyaka rya Tshisekedi, harimo ubwumvikane buke. Noneho uyu nguyu Augustin Kabuya akavuga ngo ni perezida w'u Rwanda wazanyemo ubwo bwumvikane buke. Noneho ubwumvikane buke muri UDPS yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Mushakamba, umuntu yakwibaza ahangaha ko abimushinja atari umunyamuryango wa ririya shyaka, abimushinja ashingiye ku ki? Nicyo kibazo nyine. Ibintu byose byo muri Kongo baburi igisubizo, byose bavuga ngo se Kagame. Reka dukomeze twumve. Ils sont atteints de praxis idéatoire, bafite ibintu bimeze nk'ibisazi mu mitekerereze. Noneho toute honte but coincé à tout niveau, Félix Tshisekedi, ne sachant finalement à quel sein se vouer, décide, comme par névrose exagérée, de se tourner de nouveau vers le président rwandais Paul Kagame. Ngo n'isoni ze zose, noneho akaba yabuze n'amajyo ku nzego zose, ngo Felix Tshisekedi ngo ntabwo azi umutagatifu yakwerekezaho, yakwiyambaza. None ngo yafashe ngo icyemezo n'ibisazi bye birenze, bafata icyemezo cyo gusubira kuwo yanze, président wa République y'u Rwanda Paul Kagame. Tshisekedi vient d'envoyer Fortuna Bisserere au Rwanda pour y rencontrer les autorités rwandaises de haut niveau. Ngo Tshisekedi amaze kohereza Fortuna Bisserere mu Rwanda kugira ngo ahure n'abayobozi bo ku nzego zo hejuru. Pas sûr qu'il obtienne un tête-à-tête avec Paul Kagame en personne, tellement le régime de Kinshasa a écumé et moutonné ses relations avec le Rwanda. Ati nta cyizere afite cy'uko azibonanira imbona nkubone na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ati cyane ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze kwangiza imibanire yabwo n'u Rwanda. Noneho agakomeza ati d'après les caméras Pero Ruara, ubwo ni kamera, ni imboni z'uyu witwa Pero Ruara, l'ancien assistant privé de Tshisekedi est arrivé clandestinement à Goma dimanche soir avec programme de traverser la frontière du Rwanda. Ti mu makuru bakesha uriya Pero Ruara, uyu mufasha ni umufasha, ariko mu by'imirimo ntabwo ari umufasha kuvuga umudamu we, ni nk'umujyanama we. Uyu Fortuna Bisserere wahoze ari umujyanama wa Tshisekedi, yaba yarageze i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri iki cyumweru nimugoroba, mu kuvuga ejo hashize, afite gahunda yo kwambuka umupaka akerekeza mu Rwanda.
une mission secrète destinée à réparer les relations gravement empoisonnées par les débordements comportementaux et discourtois de Félix Tshisekedi. Ati afite gahunda yo guhoma, afite ubutumwa bw'ibanga bugambiriye guhoma, gusana imibanire, umubano wangirijwe, warozwe, hano baravuga warozwe, ukuvuga ni umubano wangirijwe n'imyitwarire irenze kandi itarimo no kubaha ya Perezida Tshisekedi. Bakomeza bati c'est la raison de l'accueil triomphal du ministre des Affaires étrangères du Rwanda à Goma, Olivier Nduhungirehe, le 5 novembre dernier. Ati niyo mpamvu minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ambasaderi Olivier Nduhungirehe yakiriwe nk'umwami i Goma ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11, itariki zishize mu cyumweru gishize. Bagakomeza bati Tshisekedi a éloigné son régime de toute possibilité de rétablir ses relations diplomatiques avec Kigali. Ati Kigali Tshisekedi yashize kure, yagejeje kure ubutegetsi bwe aho bigoranye kuba umubano wakongera ukavugururwa, umubano n'u Rwanda. Ni ukuvuga yageze ahantu habi mu mibanire ya nabi, ku buryo kongera kugaruka mu nzira y'imibanire mizima na Kigali ari ibintu bikomeye. Car au Rwanda jusqu'au nouveau-né, le peuple retient historiquement que Félix Tshisekedi a planifié, financé et ordonné des attaques criminelles contre leur pays. Ati kuko mu Rwanda kugeza no ku warayavutse, abaturage, abanyarwanda babifite mu mutwe kandi ni iby'amateka ko Tshisekedi yagambiriye, anatera inkunga, aranategeka ko haba ibitero byo kwica mu Rwanda. Inkuru igakomeza iti Tshisekedi est allé beaucoup trop loin. Tshisekedi yageze kure hashoboka. En recrutant des génocidaires FDLR dans tous les pays du monde dans le but de déverser criminellement au Rwanda à travers les assauts savamment préparés. Yageze naho ajya gukusanya interahamwe, abajenosidere kabombo mu bihugu by'amahanga kugira ngo abazane, abatoza, anabafashe, azabasuke mu Rwanda kugira ngo bakomeze ubwicanyi mu Rwanda, kandi abitegurana ubuhanga. Bwana Sentama, ngira ngo ubutumwa buratambutse, ariko icy'ingenzi cyarimo cyane twari dukeneye no kumva abenshi, ni gute iyo nkuru ivugwa, ese uwo muntu watumwe ninde? Ni Fortunate Biserere nk'uko ubivuze, yatumwe ryari? Ni ku cyumweru, abantu barabyumvise, ku cyumweru ni tariki 9, zari tariki 10 nako zari tariki 10. Rero abantu bumve ko nubwo bivugwa nuko byakozwe mu ibanga, ariyo mpamvu bitari kugaragara ku mugaragaro, ariko birageze ngo Tshisekedi aze asabe imbabazi u Rwanda, cyane ko muri politiki bavuga ngo nta mwanzi uhoraho. Uwari umwanzi kabombo, umwanzi ukomeye, ejo ashobora kuba inshuti runaka bitewe n'impamvu n'inyungu za politiki. Bwana Sentama, ariko nanone umuntu arareba ibintu koko Tshisekedi yakoze, cyane ko muri iyi nkuru byagarutsweho akabona byari ku rundi rwego. Bwana Sentama, nibyo, ariko reka tubanze dushyireho uriya mutemeri w'inkuru. Mutemeri w'inkuru uragira uti Tshisekedi est en fin de course politique à la tête de la République démocratique du Congo. Il prépare désormais son animation politique rapide. Ni ukuvuga Tshisekedi
Tshisekedi ageze ku mpera ku ndunduro ya politike ye ku buyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akavuga ati arimo arategura gushyingurwa mu buryo bwa politiki mu buryo bwihuse. Noneho reka tugaruke kuri iyi nkuru nk'uko wari ubivuze. Fortuna Biserere urabona ko yahoze ari umunyamabanga we. Yego, ni nawe wabaga muri gahunda zitandukanye z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho niba abantu babyibuka yafunzwe igihe kitari gitoya azira kumena amabanga no gutangaza mu bitangazamakuru mpuzamahanga avuga niki cyateranije u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niyihe mishinga ari hagati y'u Rwanda na Kigali, aho yavuze iby'imishinga y'amabuye y'agaciro bari bafitanye, ndetse yari igeze kure ariko igapfa ku buryo butazwi cyangwa igapfa kuri igeze ku musozo. Noneho kuba yamwohereje rero Bwana Mushakamba agenda bireba nkabona Tshisekedi ibi bintu atabyibwirije, biba byanabaye akaba yamwohereje yaje, ibi bintu urabona Tshisekedi yabikuye. Nibyo yaba yabwirijwe n'iminsi mibi agezemo bitewe n'uko ageze. Si n'iminsi mibi gusa, kuko iminsi mibi yayimazemo igihe kirekire. Iyo bakugiye kukwambura teritwari zingahe, iminsi mibi ubu yimazemo igihe kirekire. Ntabwo ziriya teritwari bazifashe mu gihe gito cyangwa umunsi umwe, ahubwo buriya icyabayeho Bwana Mushakamba ngira ngo Tshisekedi noneho, kuko buriya iyo urebye ukahuza ibintu, reka tubihuze. Ejo hari intumwa za Tshisekedi zizajya ahantu kandi zigiyeyo nawe avuyeyo, kandi kujyayo zigiyeyo kuko yagiye hariya nawe. Uyu nawe aje hano, aje hano hafi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawe afite ibimuzanye nk'uko babivuga muri iyi nkuru. Niba haje njye mbona ko Tshisekedi iyi nama yaba yarayikuye hariya yagiye mbere. Bwana Mushakamba, urabibona ute? Yego, birumvikana, ariko n'uwamugiriye inama yo kujya hariya mbere yamugira n'inama yo kujya ahandi cyangwa koherezayo intumwa, bitewe n'uko niho honyine sigarije amakiriro yatuma yongera kumvwa n'umunyekongo, cyangwa se akaguma akongera kubona icyo abwira abanyekongo kizima. Yego, kuko Fortuna Biserere abantu babyibuke yaje gufungurwa, abantu baratungurwa kuko byari bizwi ko ashobora kuzakatirwa urwo gupfa, ariko muri politike buriya batekereza akise zitandukanye, iburyo n'ibumoso, bakavuga ati ay'ibumoso nituyabona tuzakama ay'iburyo. Rero ibi ngibi Tshisekedi yaba yarabitekereje agahitamo kumufungura, kuko n'ubundi ni nk'umwaka umwe ushize afunguwe, aho n'ubwo yafunguwe yigeze asigwa icyasha, ashyirwa amavidewo ye hanze arimo mu bikorwa by'urukozasoni tutari bugarukeho muri aya makuru, ariko yagiye hanze. Ariko bivuze ko dukurikije ukuntu Biserere yagiye hanze agaceceka kandi akaba mu gihugu, ntihagire n'izindi nkuru zimusohokaho, nk'uko babonaga ko ejo ashobora kuzakoreshwa mu kazi nanone. Yego, ibyo ni byo Bwana Mushakamba, kandi biragaragara ko kugeza ubu ngubu niba ntacyo baranamutwara, biragaragara ko ashobora gukoreshwa Bwana Mushakamba ku nyungu zabo. Urabibona, ubwo turavuga inyungu za Tshisekedi, kandi biragaragara. Nta cyaba gitunguranye rero, kuko aho Tshisekedi ageze ni iki ngiki yari asigaje, ageze ahakomeye. Ahubwo ngira ngo iyi nama uwayimugiriye rwose Tshisekedi niwe yakaba yagira umujyanama, kuko iyi nama ni nziza. Burya nta kintu kiba cyiza nko gusaba imbabazi uwo wahemukiye. Ubu yaba afite umujyanama mwiza usumba aba mbere. Reka rero dukomeze twitinde ahangaha, tujye ku ngingo ya kabiri. Kinshasa irigamba guca intege M23 mu bitero bimaze iminsi. Ibi rero biragaragazwa n'ubutumwa bwa Minisitiri w'Ingabo, Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo. Reka twumve itangazo rye. Yavuze ati, riravuga riti
le vice premier ministre, minisitiri w'intebe wungirije, akaba na minisitiri w'ingabo, ministre de la défense nationale et ancien combattant, a informé les membres du conseil de la situation opérationnelle et sécuritaire. uvuga bari muri cabinet, bari mu nama y'abaminisitiri, noneho uyu muminisitiri ushinzwe iby'umutekano, ushinzwe ingabo n'abavuye ku rugerero ba ancien combattant, amenyesha inama y'abaminisitiri ibijyanye n'umutekano uko byifashe kugeza ubu ngubu. noneho itangazo rigakomeza riti au cours de la semaine qui s'achève, ubwo icyumweru kivugwa aha ngaha ni icyumweru cyo ngira ngo ni iki ngiki gishize, les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjoué les offensives de l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes M23 et autres tentatives d'occupation de zones occasionnant les déplacements massifs de la population dans le Nord Kivu. Ni ukuvuga arakitakana u Rwanda rugana mushakamba, avuga ati muri iki cyumweru gishize ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo ni FARDC, zaburijemo ibitero by'ingabo, ngo aravuga ngo z'u Rwanda, ngo n'ababunganira b'abaterabwoba ba M23, zambabaza zanazisaba kuko ndabona gikomeza, cyangwa n'abantu be bakomeza, autre tentative d'occupation de zone, n'ubundi buryo ni ukundi kugerageza kwigarurira ibice muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari nabyo byateye abantu benshi guhunga imbere mu gihugu muri Kivu y'Amajyaruguru. Bwana Mushakamba ahangaha ahora avuga armée rwandaise muri Kongo, avuga ni iyihe ko atemera bariya kandi ajya gushyikirana nabo? Iyo ni indirimbo bazaririmba kugeza igihe azabona wenda yemeye guca bugufi bigezweho ibyo yifuza. Natsindwa azavuga ko ari abanyarwanda, nadatsindwa azavuga ko ari M23 yatsinze cyangwa abanyarwanda yabatsinze, ariko atirengagije ko nyine ni propaganda zagiye zizanwa na FDLR. Uko yakubitwaga niko yabonaga nakomeza kuvuga ko ari gukubitwa na M23 ari biritwa guseba. Uko yazanaga abacanshuro, uko yazanaga indi mitwe, uko yazanaga abandi, abona biteye ikimwaro guhora arira avuga ngo ndi gutsindwa na M23, ahubwo ahitamo kuvuga ngo ndi gutsindwa n'u Rwanda. Kubw'impamvu ze za politike, birumvikana muri politike ibinyoma biba ari byinshi cyane kurusha ukuri tumenya. Rero Bwana Senama, ikintu bagomba kumenya hano, ahubwo turongera twibaza tuti ese nibyo koko hari bagerageje guhangara ibitero bya M23 cyabarirukanse abandi barapfa, noneho byitwa bageze imbere y'intuza muri iyi nama y'abaminisitiri bakomeza bya binyuma byabo, nk'uko bigeze babeshya ngo hari aho bafashe batahafashe, bakaba mu nama bakavuga ko ngo batazemera M23 ko ifata za Kanyabayonga hagafatwa, batazemera ko M23 ifata Rubaya igafatwa, ariko uyu munsi none bakaba bari kuvuga ngo basubije inyuma mu gihe, cyangwa se baburijemo mu gihe batagaragaza uko kuburizamo kwatumye bafata hehe, kwatumye bigarurira hehe, nubwo bamaze iminsi bafite ibyo babeshya mu banyamakuru babo, ariko nabyo twagiye tunyomoza bitewe n'uko twagiye tumenya ukuri tukabigaragaza. Ndetse amakuru kano kanya remeza ko hari abasadeke bagera muri 7 bapfiriye Peti na Minzenze, aho bakomeje kugaya ibitero shuma byinshi, ariko M23 nayo ikabagusha muri operasiyo ituma bapfa ari benshi. Bwana Mushakamba, rero ikintu gihari nuko aba banyepolitike ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashaka kuvuga ibiryoheye amatwi ya Tshisekedi, n'abaturage bashaka kuvuga ibimushimisha n'ibishimisha FDLR, kumubwira ko babambuye ahantu, bambuye M23 ahantu, biramushimisha, ntibanavuga hayo, biramushimisha, kandi iyo bamushimishije nta mugayo bamuriraho, ni shebuja reka. Urumva rero bitakanurwa naho batsinzwe,
ntabwo bemera ko batsinzwe na AFCM 23, ahubwo baravuga bati ni u Rwanda. Kuvuga ngo ni u Rwanda ni ukurwitakana, ni ukwivana mu isoni z'uko batsinzwe na ARCM 23, abo bita abantu badafite imbaraga, batari ngo n'abakongomani. Yego rwose. Reka dukomeze rero tujye ku nkuru ya FDLR. FDLR ngo ikomeje kwisuka ku bwinshi cyane, ku bwinshi muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi ngibi twabitangiriye ahantu Ububiligi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi batangiye igikorwa cyo kububakira ikigo ahitwa Kitoga. Ubu rero bakomeje kujyayo ku bwinshi. Hari n'umuntu waho twavuganye ejo ambwira ati n'ubu barimo barubaka turabareba. Abareba rwose. Inkuru ikavuga iti l'arrivée massive des FDLR à Uvira inquiète plus la communauté Banyamulenge vivant dans le village de Rurambo Gahororo, hari baravuga Kahororo ariko ni Gahororo, dans le haut plateau d'Uvira. Kuza ku bwinshi kwa FDLR bashika hariya mu bice bya Uvira mu misozi miremire ya hariya, iyi misozi bita plateau mu Banyamulenge, ahantu hatuwe na communauté y'Abanyamulenge, Abanyamulenge cyane, bibateye ubwoba. Izo FDLR zirimo ziraza ku bwinshi ahitwa mu Rurambo, ahitwa Gahororo, mu misozi ihanamiye Uvira. Noneho d'après Serugo ni umwanditsi, ni ijisho, ni imboni hariya igaragaza aya makuru. D'après Serugo, un Munyamulenge, la population, Serugo ni Umunyamulenge, la population Banyamulenge vit dans la psychose depuis plus de 2 semaines suite à l'arrivée de plus de 4000 éléments FDLR dans le village de Kateja, Masango, Nyarurambi et Kitoga. Serugo Joseph cyangwa Jean Bosco, yanditse JB, ni Umunyamulenge, aravuga ati abaturage b'Abanyamulenge bari mu kintu cy'ubwoba cyane, bitewe n'uko mu byumweru 2 bishize hamaze gushika FDLR zigera mu zirenga 4,000, zikaba zimaze kugera mu iwabo babyita ngo ni mu mihana, ariko ino twabyita ni nk'imidugudu cyangwa insisiro z'ahitwa Ikateja, Masango, Nyarurambi na Kitoga. Il serait en provenance des forêts de Rurenge et de Bunyakiri. Baza rero baturutse mu mashyamba y'ahitwa mu Rurenge ni Bunyakiri. Bunyakiri ni muri Karehe, ariko Karehe ijya kugabana na Warikare. Cet afflux de miliciens génocidaires dans cette région de Rurambo Kahororo fait craindre le pire à cette population rescapée des dernières attaques de la coalition Mai Mai et Red Tabara qui avait incendié 90 villages et causé la mort et le déplacement de beaucoup de leurs en 2021. Uku kuza ku bwinshi, uku guhurura ku bwinshi kw'aba bajenosidere ba FDLR muri aka gace ka Rurambo na Gahororo biteye ubwoba bukabije abaturage b'Abanyamulenge banarokotse ibitero by'abamayimayi bihuriweho na Red Tabara, byasize bishenye binatwitse imidugudu igera kuri 90, binatuma benshi bapfa, abandi barahunga. Ibyo bikaba byarabaye mu 2021. Bigakomeza. Dans la soirée du 5 novembre, le gouverneur du Sud Kivu a reçu une délégation de membres de la mutualité Banyamulenge, Shikama, Bukavu. Nous espérons que cette question de l'insécurité et du risque de génocide de la population Banyamulenge dans le haut plateau lui a été soumise. Conclut
Serugo rero agasoza avuga ati ku itariki 5 nimugoroba 5 z'ukwa 11 2024 guverineri wa Sud Kivu wa Kivu y'Amajyepfo yakiriye intumwa zivuye z'abanyamurenge bibumbiye muri Shikama i Bukavu. Shikama ni nk'ishyirahamwe. Ati noneho tukaba twizeye ko iki kibazo cy'umutekano muke no kuba hashoboka ko haba jenoside yakorerwa abanyamurenge muri ibi bice byo mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo cyamugejejweho. Uko niko Serugo asoza avuga. Inkuru igakomeza iti en tout cas ibyo ari byo byose Léo et Moyen Plateau du Sud Kivu actuellement connaissent l'arrivée des Interahamwe, des FDLR, qui y sont recyclés par le gouvernement congolais et celui du Burundi sans que les populations locales sachent les vrais objectifs de leur mutualisation dans cette partie où également des milices locales anti-Tutsi, les Maïmaï sont réorganisés par l'État congolais. Ibyo ari byo byose iyi misozi miremire n'imisozi migufi yo muri Kivu y'Amajyepfo muri ibi bihe irimo irakira urujya n'uruza kuza kw'interahamwe na FDLR nyinshi baza bakahatorezwa na leta y'u Burundi ifatanije n'iya Kongo, kandi abaturage bahatuye batazi impamvu yabyo, batazi n'ikigambiriwe. Noneho ntabwo bazi ikigambiriwe, ntabwo bazi icyo u Burundi na Kongo bihuriye kuri icyo gikorwa bagambiriye. Kandi ikindi ahangaha hakaba hari n'indi mitwe yitwaje intwaro ihiga abatutsi, arizo za Mayimayi, nazo zirimo zitozwa, zimenyerezwa, zigatozwa na leta ya Kongo. Certains de ces FDLR sont actifs dans la forêt du Tombwe depuis des années et d'autres viennent de Karehe, Sud Kivu et Nord Kivu. Bamwe muri izi nterahamwe bamaze igihe kinini cyane bitoreza banakorera mu ishyamba ry'ahitwa Itombwe, bamazemo imyaka myinshi. Abandi baje baturuka muri teritwari ya Karehe yo muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse banaturuka no muri Kivu y'Amajyaruguru. Inkuru igakomeza iti il y a risque que le haut et moyen plateau du Sud soit le théâtre de violence avec des escalades au niveau régional. Ati hari igihe birashoboka ko iyi misozi miremire n'imisozi migufi yo muri Kivu y'Amajyepfo ishobora kuba ahantu urubuga rw'ibikorwa bibi bikorerwa abantu, bikorerwa abaturage, kandi bibababaza, bibageza kure, noneho bikaba bishobora no gukongeza akarere kose. Ce qui risque d'aggraver la situation des Banyamulenge à cause de la mobilisation, la réorganisation et l'armement des milices locales anti-Tutsi, les Maïmaï aujourd'hui devenus à la fois des alliés des FARDC, la force armée du Burundi et les FDLR. Ati birashoboka ko ati hari impungenge ko iyi misozi miremire n'imisozi migufi yo muri Kivu y'Amajyepfo ishobora kuba urubuga ruberaho ubwicanyi, ubugome, ubugizi bwa nabi bukorerwa ikiremwamuntu, noneho bikaba byakongeza n'akarere kose. Ati ibi bikaba bishobora gutuma abanyamurenge bamererwa nabi, no kwicwa birimo n'ibindi bibi, bitewe n'uko izi nkozi z'ibibi zatojwe, zigishijwe, zazanywe gukora ibi bibi, kandi noneho zikanatozwa,
bagahabwa n'uburyo bwo kwiyobora, bagahabwa n'intwaro, ndetse bakafatanya n'aba ngaba banga abatutsi, iyi mitwe yanga abatutsi yo muri Congo aribo ba mayimayi, uyu munsi bamaze guhinduka abafatanyabikorwa ba FARDC, ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bakaba banafatanya n'ingabo z'u Burundi na FDLR. Ngiyo inkuru ukuntu imeze bwana Mushakamba, ngira ngo iyi nkuru irajya gusa neza neza n'iyo twigeze kuvuga, aho twavugaga Uburundi, aho Uburundi bufatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'Ububirigi mu kububakira ikigo. Ubonye ko hamwe twavugaga ko bubakirwa ikigo, ari naho bavuga uyu muturage wa hariya muri Kivu y'Amajyepfo arimo avuga ko bakomeje kwerekeza aba FDLR n'indi mitwe yitwaza intwaro yanga abatutsi, irwanya ubwoko bw'abatutsi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nibyo bwana Sentama, ni wa mugambi mugari wa Neva na Kisekedi, urabizi ibyo bari gukorera Kibira ariko inkuba ikabakubita, ari nabyo bashaka gukorera muri Sud Kivu, ariko ku mugambi wo kugira ngo barebe ko bazatsinsura bakanihimura bagakorera jenoside abanyamurenge bari hariya, bakabamara nubwo babigerageje kenshi bikabananira, bakageraho abanyamurenge bahitamo gushinga umutwe wo kwirwanaho, ari wo witwa Twirwaneho, ndetse nawe usabwa kuba amaso muri iki gihe kugira ngo utazaterwa utunguwe bwana Sentama. Yego, nibyo bwana Mushakamba, ngira ngo ni nabyo biriya Koloneli Makanika yakoze byo kuza kurwanira ubwoko bwe no kwifatanya na bene wabo kugira ngo barinde ubwoko bwabo butazavaho bwicwa n'iriya mitwe. Niyo mpamvu biri uhora ubona hariya muri kariya gace hahora hagwa abantu, bamwe bafashwe bagafatirwa ubusa. Ngira ngo wabonye n'umuturage bigeze bamushinja ngo inka ye yariye drone. Urumva biriya bari uguhohotera umuntu, mu by'ukuri inka ntabwo yarya drone. Baramufunga, ngira ngo sinigeze mbonaho banditse ko bamurekuye, niba bakimufunze simbizi, sindabimenya, ariko amakuru nuko yaje kwekurwa, yararekuwe. Ariko urumva yari yafungiwe, kandi ashobora kuba yaratanze n'amafaranga, akigura. Bwana Mushakamba, gufungwa ngo inka yariye drone, ntabwo inka yarya drone, birumvikana. Yenda bibaye ibigori byameze ahantu, bahinze ahantu, inka yabirya. Bibaye ibishyimbo, inka yabyona, ariko inka kurya drone ni ikintu kidashoboka. Ni urwitwazo rwo kugira ngo babashakeho ibyaha badafite, babone icyo babashinja cyangwa icyo baheraho babagirira nabi. Ngira ngo twajya no ku yindi nkuru tukareba noneho ko umutekano wa Goma rero nayo Goma bibaye yanze bwana Mushakamba. Goma umutekano waho reka nta kigenda. Ngira ngo mu kanya nibwo batubwiye ko hari ahantu haguye bombe. Yego, avuga ngo ni mu rurimi rw'igiswahili, ntuigoma imboni yacu Goma yaduhaye. Leo tena bombe inaanguka ku kanisa ya Sepake Goma. Tuombee vita iishe. Ni leo le 11 Novembre 2024. Umuturage aravuga ati nanone uyu munsi bombe iguye hafi y'urusengero rwitwa Sepake Igoma. Mudusabire intambara ishire. Ni none byabaye none ku wa mbere tariki 11 z'ukwa 11 2024. Bwana Mushakamba, turabona abantu bakomeretse, bahetswe, bagiye kuvuzwa, mbona bashobora kuba bapfuye. Nibyo ntibyabura bombe iguye ahantu, ariko hariya twakwibaza bwana Mushakamba, nubwo ibingibi akenshi bavuga ngo intambara, ariko iyi bombe ntabwo ari mu 23 kuko ntabwo iri hariya. Ahubwo iyi bombe Wazalendo na FARDC bamaze iminsi mu makimbirane. Ngira ngo na kare twavuze inkuru
y'abashaka kwica guverineri uriya wa gisirikare uriya general Cirumwami nabo birirwa bakorana. Iyi bombe rero ni wazarendo barimo basubiranamo na FRDC. Hari ibintu abana bajya bakina ngo ni ugupezanya, ni ukumvana imitsi. Baba barimo bumvana imitsi, umwe avuga ati ndi umugabo n'undi ati ndi umugabo, ariko ikigaragara urabona ko ari abaturage bahagwa. Bwana Mushakamba, ibi bintu leta nta kibivugaho. Ikindi niyo bitaba gupezanya cyangwa se guhangana, n'aba wazarendo bashobora guhaga byeri cyangwa se kanyanga na rwa rumogi bakarasa. Uribuka hari iki kibombe kigeze kigwa kuri stade bitewe na umusirikare yari mu modoka igeze kuri dodane yicetse yarafashe mu mbarutso ya rapigi, bombe irasimbukirwa muri stade yica abantu. Byose ni ingaruka yo kuba by'imiyoborere mibi iri hariya, ni ingaruka zo kuba abaturage bafite imbunda, ni ingaruka zo kuba wazarendo zifite imbunda. Ikibabaje ni uko bitaba hamwe. Nk'ubwo iyo bombe yaguye aho, wahoze unyereka amafoto y'uwo barashe, ikibuno cyose kivaho. Uriya ni muri Kivu y'Amajyepfo. We ni Kivu y'Amajyepfo. Yego. Ariko hari amafoto y'uwarashwe mu mutwe ejo kuri noza kuri ahitwa kuri Masisi Sake ndakeka. Ni Masisi, ni ahantu bategera. Yego. Ni ahantu bategera za moto zijya Masisi. Bayita parikingi Masisi. Yego. Ku buryo ubona ko nta munsi w'ubusa, ubwo abo nabo twamenya abo tutamenya nibo benshi, nta munsi w'ubusa. Ariko bigahura na byandi twavuze tuti bafitemo utubare niho banywera. Rero iyo bari kunywera muri twa tubare twabo tw'ingirwa generali zabo, barisanzura ku buryo hari n'igihe bavuga bati njye narasa hariya, cyangwa bakaba bavuga bati gusa uko umuntu akaba yatambuka bati uriya muntu namurasa nkamuhamya, n'umwimye n'inzoga aramurasa. Aho bakinira ku bantu babagirira nabi, mu by'ukuri bitari bikwiye, kubera igihugu kitagifite ubuyobozi, kubera imiyoborere mibi. Ko Bwana Mushakamba, buriya hari ikintu umuntu yakwibaza, kuba umutekano muke ugeze hariya, buriya byabazwa nde? Bizabazwa Kisekedi kuko zitukwamo nkuru. Nicyo cyonyine, niyo mpamvu yonyine. Ngira ngo yahaye abantu imbunda kandi abantu batatojwe kuzikoresha. Undi byakabashijwe ni Umubirigi, ariko bibamo ajijisha, ntabwo yahita agaragara. Ahubwo umunsi Kisekedi azababazwa nawe azamuhana, nawe azigaragaza yijijisha, ariko niwe umuri inyuma, birumvikana, birazwi, ndetse n'abandi barimo ariko bafitemo ukuboko kutagaragara. Yego, nibyo Mushakamba. Reka tugane ku musozo, dusoze amakuru yacu, twibutse abari badukurikiye ingingo z'ingenzi. Ingingo twaganiriyeho nenye. Iya mbere, Tshisekedi yaba yohereje intumwa i Kigali yo gusaba imbabazi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ingingo ya kabiri, Kinshasa irigamba guca intege M23 AFC mu bitero bimaze iminsi. Iyo ni iya kabiri. Iya gatatu, FDLR zikomeje koherezwa muri Kivu y'Amajyepfo ahiganje abo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Noneho nyuma tuganire ku mutekano wa Goma ukomeje kudogera. Ngizo rero ingingo z'ingenzi twaganiriyeho. Turabashimiye abadukurikiye, murakoze cyane. Abatarakanda subscribe muyikande, kandwa rimwe gusa, kandi mudusangize n'ibitekerezo byanyu mubinyujije ahanditse comments, kugira ngo tubashe kwiyubaka, tubakorere ibirushijeho kuba byiza. Umugoroba mwiza rero Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, ndagushimiye. Nshimiye abadukurikiye aho bari hirya no hino hose hatandukanye ku isi. Imana ikomeze barinde kandi bahe umugisha, bagubwe neza.